would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM. Siak ni Manong Joe, Siak met ni Ama, da kamiti for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaen sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, maneng nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay,
good afternoon everyone. It's another Sunday. Siyempre, iti mabilang 29 apo ti Oktubre 2023. And into no bigadan datay apo pakadantanagan tayo amin nga BSKE wano Barangay and SK Elections 2023. And sabay lang kumabo dagijay pudpud no iti kantat nang agserbi iti mga Pagasatan. And apo kadagitay met kandidato apo nga manarimaan nga madandanagan nagnervyos. Relax kayo pa lang apo dungeg kayo kada kami and mabalin yung bati ag request kumablaaw kadagit ka kabaryuan nyo dito lang apo siyempre numero 1 nga programa adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago. Exciting! Super exciting nga talaga. Iso nga rod apo nga anyaman tararamitin nyo dito nakatugaw, nakaidda, nakauldag. Agin indayon, ag plan-plancha, Napaya tagi agin innaw, mangan palaan, ayan, agmanmaneho, biyahe pa awid, nga dito Isabela, may agbutos, Agchinchin, smisan and everything. Nga rod, akadanda kami. agchinchin-nismisan, no, sino ti ibutos na no bigat? And of course, ito munang nagpakablawid to yan. Pero Aha. na to ay pag-greet nga si Manang Imelda Martin, Manong, at sa lahat ng kababaryo natin sa San Sebastian sa opening mo. Okay, of course, nasabi ko na. And of course, greetings coming from Ruiz family, Lorilla family, at Martin family. Good afternoon, everyone. Ayan, naglalo dito Barangay San Sebastian. Kini Dr. Adriano Sabado if he is listening. Send ko kanya na jeling. Sapay lang kumata dumdumgay. And of course, ni Manang Imelda Martin, all the way from the US, Ditan, Michigan. Thank you so much for dropping by dita barangay tayo. Amok nga duti pagsayaatan nga ibatim. Okay, karot, may isang nga sonata. Ket isagot mi kada kita madantanagan apo nga kandidato para iti 2023 BSKE. Ito yan. Nagbaling ti panawe ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakon na matarasanen awanen ni Ilocanan nga ang mamuki di panawen ay awanen lady na rumpi ano umisen mapagbingi at ay balasang anadamili kalay sa tupay sa tumakuti ay awanen din kambisala kabakbaketen tadititeng dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala din tarayda ananusan minti babaket tanu bumalsay ay napiket. Nagbaliw ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin la dawanda no agkawesta kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga ang mamuki di yun unana ay awanen day di narumpi ano umisan mapagbingi at ay balasang anadamili kalay sa tupay sa tumakuti ay awanen din kambisala kabakbaketen tadititeng dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napiket ay awanen din kambisala kabakbaketen tadititeng dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napiket ay awanen din kambisala kabakbaketen tadititeng Dagitin neneng nagpukauda. ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda
saya'y napikit. Biglang apimig sa mo tangiwa mo din na ibato kita. Microphone. Tangaro diti pang ablao diti apo. Kunana, may I greet my dearest sister Flor de Liza Lazaro on her 58th birthday today, kumpare idol, coming from Kabsat Alice. And I request na kano DJ Pasilyo I'm sorry copyright kami ngayon kada kita nga sonata iso nga haan mi mabaling nga kanta iti umunang paset iti programa. Anang arot ko di ko na dita YouTube balong. One, Amelia Fites. Good afternoon, Idol. God bless po. Kung naman ni Pongkoy Carrera. Good afternoon, Manong June and Balong, John Mark. Na-miss ko kayo last Sunday. Pongkoy Carrera here. Request ko nga sana dyan. La Musica by Patrick Hove. Patrick Hove. Thank you and more power. Yes, thank you so much. And the number to text ka aroba for your request and dedication. No awan iti live streaming yung awan iti YouTube and Facebook radio tiyo sa rinyo 0905-808-1259. Ayan iti number to dial. Of course, mabalik kayo pong kumablaaw ti live kita. Banyo tumawag, damdama basit. Okay. Pabati man kagawad JM, hehe. Happy Sunday kini Uncle Kapitan John, hehe. Ano ni Christian Ponayo. Yes, and Monalyn Avenue. Avenue. Nempag na Domingo yung mga kuya kong lubos. Kablao kumandain ang kantatang ko ni Tatang Rod kani Inang Edna. Kastamatan dagiti papili. Good luck sa atin, kuya, para kayo sa manjay. Hello, mahal. Thank you. Hello, mahal. Iti kalikaguman ng dinggan ni Ading. Dating araw, iti sonatang kalikago mo. Mahal sa dinti ayan mo, kainiw ko barat arakot mo, sabay kuma tama lagip mo, tiyak turong lugar nga ayan ko, biyag ko aniyang nga iliw ko, kapot ka unday panawan ti kaawan mo, sapay kumata naragsak tuti buwang ayenta no dumteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag laidin at di ta nagkitan, sapay kumaayat kutag sublikan tapno pabarwenta di ayata na kelkay. Hello, mahal, sa dinti ayan mo, kainin ko barat arakot mo, sabi ko tama lagip mo, tiyak turong lugar nga ayan ko, biyak ko aniyan nga iliw ko, kapag kaunday apanawan ti kaawan mo, sapay ko tanaragsak tuti buwang ayenta no dumteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag lainin at kita nagkita, sapay kumaayat kutag sublikan tapno pabarwenta ti ayata na kelkay. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag lainin at di ta nagkita, tapay kumayat kutag sublikan tapno pabarwenta ti ayata
kasumangpet ka. As requested by ating Monalyn at ang Shakti ng Kiron. Okay nga ron, hanapin na kita dadong mga pangablaw. Once again, the number to dial 0905-808-1259. Tawagan nyo na po, tanong manggig medya Pareha ka man. Yan. Nangarati ko na natin Wayne Barasi. Ano pasatan? Win Barasi, pa-shoutout idol, si Kapitan Dodoy Pascual, ito ay Labinab Grande, Reyna Mercedes, good luck. Lumigat, Apo Kapitan, wala na. Karama ni George Mangantulaw, naimbang nga pangal daw idol, pa-shoutout man kinibagod ko ni Marisa, Jasper, Ranjay, Kinalaragan, Gastagan ni Karubak, ni Kabot Ordonio, watching from San Mariano, kasi man niya kari-kari, agkara-kari kayo. Idol lagi yaman, and pa-request man, Boss Ajay, Congresswoman Catherine, ano ni Kuya Christian Cornell. Yes, and agyam-yaman ni Kabsat Rainier Ruiz. Okay, once again, good afternoon to Manang Ine, but don't say... Okay. Thanks sa greeting, Manong. Late lang ako, ilang minuto. Kulitin mo si Jano sa sikreto niya kung ano mo. Pero ayoko pag istorbohin si Jano, puno-puno ng pressure yan eh. Kaya pabayaan muna nating malunod siya sa, sa pagod. Ayan, at medyo matrabaho ang kanyang pinasok na landas. Okay, congratulations, no. Kadagiti mga bakto. Ayan, ito no bigat apo. Ayan, and dagitihan, I get better luck next time. Kaya kung natang iti election iti barangay, kaya talagang kinabagyanan. So nga nagrigat, iti awang kabagyan na. Kasi na nga ito ganyan makikabkabagyan. Swerte, dagiti agapilyedo ti De La Cruz. Anywhere, aming nga purok at De La Cruz. Dagiti ni De La Cruz. Amo te... Ano po mo ni Apo Kapitan Dayaw? Kapitan mi ano po, congratulations Apo kada kayo. Talagamot nga gapo dita impakita yo siguro kada kiti naglabas nga panahon ti kina imbagyo nga leader isong awan ti la Team Maray nga limaban kada kayo. Pwede. May sabi na pwede kiti pa request ba lang? One, Ajiman kano Need You Now Ilocano version. Ano ti title na di Ilocano version to Need You Now? Tama sa pulka kung ano sa? Do we have a lyrics on that? Dada. Oh, okay. Yan. Kablawak man ni Archie Avereliano. Ken Genoveva. Okay, are we on the right track? Anyway, dahil Apo, sagot mi kada jay nag-request. Para kinimana sino jay sekreto yung kini Monalyn. Mati ka mo kini Monalyn yung magpagana na Monalyn. Manang kong kunana eh. Jam mo. Dati yan. I don't know. Labes sa launang agmay may sa akit masapon ka. Diyak kumana tumawag ngem diyak ka ba elang ta masapon ka. Get diyak sa nabiyag noon ka denak ta masapon ka. Agsatak man ti araket agpaspasungatan. Parang nudong tengka nga inak na karwaman. Parang lang no siyakit malagip mo pa.
Kumana tumawag ngem jaka ba elang tamasa pulka Get Jackson nagbiag noan ka dana tamasa pulka Uray na sa emngem tay awan rignanan Labes sa launan at may sa akit masabul ka Kumana tumawag ngem jaka ba elang tamasapul ka Get Jackson nagbiag noan ka dana tamasa pulka Tamasa pulka Tamasa pulka Yan, apo, di sonata na puluhan tamasapol kang aday jay may katuwang album may so nga malikip ko latamo at kita sarita na. Adya medyo lang First medyo, album Yeah, second album we should say. First, first album. First Dahil Okay. tayo bagadang ang registro dang maan Bueno, iso nga sakti ng irehistro na yan. Oo. Okay nga rod, anya pa, lagi tayo pangablao dita or shall we take a break? Ay, huwag gayam Okay nga rod, agsublita kita pagayam niya mo kalpasanti so magmamano apo nga palagi. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, we're back, folks, and still with you, Katropang June with Katropang JM. Dito lang nga po numero ng programa. Da kami manan dito 104.9 XFM Santiago. Exciting! Super exciting. Kuna nang rod ni Reynoso, ni Raniero Barce, kablawan man ni Archie Arellano, ken Genoveva. Alikudo. Ayan. Man, Roland Cabrera dito yung Facebook, TXFM. Hello mga karuba po, shoutout nga po dito sa San Fermin. Pabatin na rin po mga friends ko sa Facebook at paragas na rin po ng song na Babylon. And Agnes Casta, Blessed Sante, Blessed. Blessed. No, I can say blessed. No, it's blessed. Blessed Sunday afternoon. Oh, there's a caller.
for the first Kaya nga time. gunit tika-tak-tak-tak. Ayan o, nag-vibrate sa okay. aking watch. Okay, our first caller on the line. Good afternoon. Good afternoon. Dito, oh. Hello. Hello? John Mark, good afternoon sa inyo. Yes, good afternoon. May we know who's on the line? Okay, come on. Hello? Medyo madinsa dito ikwata. Ama, nagunit Yes, hello, good tayo. afternoon. Yes, good narinig niyo po ba kami? Naririnig niyo kami? Good afternoon, June and John Mark. Yes. This is Pungkoy Carrera. I'm calling from Las Piñas po. Yes, po. And, Hello? okay, tanggalin ko na nga. Ayaw tumunog. Okay, pasensya na ha. Hindi namin may connect tong iPhone dito sa aming... Anyway, okay na. Okay na. Yes, good afternoon, Manong June and John Mark. This is Pungkoy Carrera calling from Las Piñas. Oh, are you a radio DJ also, sir? Hindi tayo magkarinig yan. Kaya nga, at tinatanong ni John Mark kung DJ ka din daw sa radio. I used to, pero spinner lang po. Okay. Spinner is also a DJ, of course. Disc jockey, spinner, pinaka-layman's term na. Okay nga rod. Pero, kumusta naman ang buhay dyan sa Marikina? Ay, sa Las Piñas po. Las Piñas, the home of bamboo organ. Ayan. Yes, ang layo ng tawag ko, Manong June. Yeah. This is, by the way, Pungkoy Carrera. Yeah, Pungkoy. Okay, Yeah, the one who's always Requesting. the song of Patrick Joubert. Yeah. Yeah. La Musica. La Yeah. Musica. Bakit mo alam yung music? Are you of the same age with Patrick? No, I'm only 52. 52 okay. years old. Tamang-tama. Yun yung taon na sumikat siya nung kabataan mo. I was siguro mga toddler pa lang ako noon. Okay. Pwede ba ako mag-greet, Manong John Mark? Okay, please feel free. Yes, thank you very much. I want to greet my wife, Diane, my big boys, Patrick and Francis, my little darlings, Lexa, Sola, and Ava, and of course my angels, Duday, Tidel, and Kokoy. Yun lang po, and good luck sa lahat ng kakandidato. Yeah. Mga kandidatong tumatakbo para sa Barangay and SK election tomorrow. Doon sa mananalo, Congratulations. Doon sa hindi papalarin, Next time. siguro next time, Yeah. pang pagkakataon for you to serve the, your community, your barangay. Di po ba? Yes. Manager? Correct. Okay. So yun lang po. Maraming salamat po and more power to you. Ayan, maraming salamat din. Okay, kantayin na natin yung La Musica. Yeah. Paborito niyang awitin na La Musica. Okay nga Roda, pero kantay na dyan La Musica. La Musica. Baka dapat nagkita itong mga pangablaw sa balong. Yan, pa-shoutout po dito sa Balintong kung ni Tristan Belaya. And blessed Sunday afternoon mga idol, watching and listening po here in Dicamay, Juan Jones Isabella from Agnes Casta. And shoutout po sa akin from Jezabel Valdez. And shoutout sa mga billiard boys ng Mabini Burugdos. Ayan, Sunday na naman guys, let's G. Pag-greet po JR Fernando Maki Aurea. Yes. Jemar Espinosa, Eddie Espinosa, Cocker Gamay, Ken Kuya Juan 2, 3. Thanks po nga naman. Okay Melody Rod. Fernando. Sonata apong isagot me kini Pungkoy Carrera at Pungkoy. sonata ni Patrick Ovey. The song called La Musica. Okay. Aha. La bleue sur les toits, c'est la musica. Les heures de ta voix, c'est la musica. La musica, c'est le vole, c'est l'orangiolete. La
cobro de al volejo da qui fait la vie qui nous fait rêver. La musica c'est au célébré la voce. È voix qui chante à mon oreille. Dès que je me vois, des mondes de merveille, soudain de l'amour. Enseigne de toi, c'est la musica. C'est l'orangerie. La musica, c'est ta sablomera. A voler ora, qui fait la vie, qui nous fait rêver. La musica, c'est aussi les amis de la voix. C'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je me vois, des mondes de merveille, soudain de l'amour. La musica, la 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 la. La musica. La 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 musica la 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 musica la 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 la. Kasla makainana ka no manggagam deta nga music para kaniya yan. Dati naidumto mga ramon na nga mangtati soothing and relaxing sound. Dala mo DJ version tapos actually DJ version ni Patrick na mayan. Okay. Yan, kablaon tamang radical man pangay laki di kalman. Anong sada kanyata nga taga Villa Marcos, ayan. Yes, kapin ano nga ta ni Kabsat Lucky Corey de jay. Right. Castillo family ka no. Ni father. Diyan mo nagan na basta Castillo family wala naman lantan. And thank you so much kada kita dumdungi kada kami dito Villa Marcos. And of course, thank you so much Apo for actually shall we say inviting for inviting the 4-decade duo Apo dita proclamation nyo hanga proclamation dita meeting di Avanceo ayan in latag na programas da babaen iti entertainment mat iti kadami and so thank you so much kada kiti may tim marabay ti mabuno ken tim ngeg kada kami di jay. Special thanks to Ma'am Ellie of course. Right. Ay daw pasyarat man ni Dagol nga taga Kalinga para kasman jay si Siwit tagsala kanon ni Dagol na. And blessed Sunday mga katropa from Myra Isagire and CYPF Commander Security watching from Kawayan City and Tolentino
Prince PJ. Dugtong mo gamin. Gusto naman. Tolentino Friends. Friends, PJ, kablao Prince man PJ. dito construction worker dito Kaligyan Burgos. Kang ronaan ni Foreman no Ronnie Tolentino. Rekas ka man dyan. Ingkaman. And Sian Milibed. Hello, karuwa. Rekas ng Doyaw Arrosas. Which is which? Which is which? Permita. Ayan. Foreman. Madi mo lagi mana dito ita. Amon maagunay nga majilag kwan sa panangi no agwa ka nagsauka katongtongam. Kung arod madi na tamanggag ana. Pero mangagtay so na. Okay, di tapoy amon o kasano iti Nakablotot. One. Okay. Dati problema tata dito iPhone. Kan tawan ti audio jack na. Okay nga rod, sana di request inkaman. Tira eming dabi inkaman Ingkaman para kini Foreman ka na ngaro ng Tolentino. Sino kang Foreman? Sino bang nagsabing Foreman ako? Sino bang nagsabing Foreman ako? Meron akong 3 bahay, 2 kotse. Kuna na. Sino ang Foreman ngayon? Dagan. So he is not a poor man. She's a rich man. He Okay, is a rich karod. man. Para kini Ronnie Tolentino. Natungpalan ti arapa ko ang mga asawa. Itikap-kap na kag analapsat aro marampa. Ulandis nga buok ramramay na akiman kandila. Lupuan ang namseg nagmaris raban usipit na labaga. Sumungat ti altar ay nagsuwerte akong kunada. Pisang titrahe na butaw ti bukod na ay nakalaplapana. Kastala iti biyag makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuymet ti mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay asagad ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabakit kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Pa apo ang mga asawa ang sabali metten titurong jak ni namnama barbaring mamaliw anos kendungoy pa ay kulata tawan man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabakit kalpasan nga inkakirkiran kusina ken silagta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Harapap ko ang mga asawa Talong tibungan ni ayan-ayat inan ano saklat ka Siya kung tinamaliw ta siyak tinangayat na pintas nga asawa Kapukin ni ayat ay takdera kun iti pamilya Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay agsagat ti paraangan inakman aklanga inakman pay aglabakit kalpasan nga inakirkiran kusina ken silagta inakman aklanga inakman ay naglaing akman.
ano mo lang yan di level iti kina. Okay. Pasensya na, awan nga talaga ti tawag na dito ganyan. Pwede nga mapagsina di jay audio in and audio out na dito cellphone. Well, kahit anapay di jay may isang kalikaguman da nga tinggan na day Hindi na matitik ka to. pwede na maditek. Daan nga may dito cellphone. Ay, wow. Mas barbaro ti kanya. Siya na. Okay, nga Rod, thank you so much. Kalagay 62 nga dumdungeg. Agbibuya kita kami dito YouTube. And more likes, please. Anapay mo, tiraan tabalhong. Yan, hello Tontinelli Mariano. Yes, good afternoon, Kabsat. And thank you so much. Jay napalabas. Mumulatan. Yan. Hello, Karuwa Presenti Doya Orosas kano. Ni Sean Milipet. Kantaan niyo man Jay Kantaan niyo man Jay Sika Manov from Tagalaserte ang adanan. Sika. Oo. May bangal daw nataraking nga Karuba. John Fed Instrumental. Duyaw Rosas. Wait. Duwayan niya. Not Duyaw Rosas. Hindi na talaga makunyan na. Madi na nga rin nga madetect. Madita nga mausar. Man kanya mausar mo. Yeah. Okay nga Rod, as requested by somebody. Itay bigat, anak kapuuta, baraga, naklata. Di nagbunga ng adaduya, arosas. Imisemak ngem dinatarosak, nakarubos itiluan. Ganda't mukayam bumakadan titenak. Dim kabaelan imparupa, nagdang sa balikin ka. Ketjak met pinagarup, amulitan paragdenata. Ket itay nakaturugag, imbating at amay maysa. Pimakadat ka, babaan ti duyaw arosas. Amom kadia day taas sa sa wenat agnanayon. Ken amom kadi si tatalgedak si pupudno. Ngem apay ta si minaka, nilipat mo karing-karika. Naglibas ka, duyaw arosas, senyales na. Dim kabaelan nga imparupa, nagdang sa balikin ka. Ketjak met pinagarup, amulitan panagdenata. Ket Itay nakaturugat, imbating at amay maysa. Pimakadat ka, babaan ti duyaw arosas. Pimakadat ka, babaan ti duyaw arosas. Of course, from the family, LGU family of Ramon Isabela, we would like to greet Ninang Virgie
Mangino Honorio, our municipal accountant, a blessed and happy birthday. Yan. Ket, nakataduti kimamlaawan dito yung group chat ni. And magandang tanghali po, Sir June and John Mark. Pabati nga po yung mga taga-Bayabat at Villa Marcos. Pa-request po ng Suyusoy kung na. Oh. Parikwet. From Desi Javier. Thank you, Desi. Yan. And napaya DJ nga na on how to agsubling arot ato DJ kuakon nga. Okay, once again, happy birthday Ninang Virgie. Yan. Okay, Owampay, di kanta-kanta. And Nerissa Gaceta watching from Sinili, Santiago City, Isabella. And shout out ka no sa kagawad ko na, kay kagawad ko naman. Oh, nagkataduto ta kitang Shout kagawad. out lang kini kagawad ko na. Yan, idol, pabati naman po ng happy birthday kila Clay at Chino dito sa Divisoria na at advance happy birthday kay Randy Arellano bukas po. Kay Daddy Armenio Fabros na nakikinig po ngayon, idol, from Margie Arellano. Okay, may sama nga classic old song, English si kansyon na dito. Kiket ko lang dito nga sonata. LA is fine, the sun is shining most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grows and rents are low, but you know I kept thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. But New York's home, but it ain't mine no more. I am a sin to no one there, and no one heard at all, and even the chair. I am a cry, I am said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I've got an emptiness deep inside, and I've got tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear for the sound of being alone, being alone. I am a sin to no one there, and no one heard at or at even the chair. I am a cry, I am said I, and I am lost and I can't even say why. I am a said to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I am a cry, I am said I,
am lost and I can't even say why. Leaving me lonely still. Okay, and that makes our time 3 minutes past the hour of 1. Nagsubli kami, Karuba, with more songs, more dedications right after we break. Adda kami manan dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorraine Baldoria of USA. Okay, except sa Baliapo, dagiti pagkayam yung katropang June and katropang JM. Dito lang po numero 1 programa adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. And ako na nangarod ni Jamfred Estramental Paykablao man mot Tobera and Viernes family Diyan Batali Ramon Isabella and ko na naman ni Agnes and Phil in the Venture. Diba? Agnes ko mga Agnes. Okay, kumusta po sa inyong dalawa? Pwede po bang mag-request minamahal from Agnes and Phil Adventure, California, USA? Minamahal. Nga jay? May tumatawag lang, sorry naman sa Madali. aking ringtone. Kung na. Ito yun. Ano jay? Pasensya na Atag at kus-kus-kus. Madi, agtatawal nga aso. Oh, hello, Ay. good afternoon. Loudspeaker mo Madali lang, wait lang, i-loudspeaker. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Idol. Yes. Idol. Ah, Idol. no, go ahead. Ay, sa dayang na Melga Tulio, Idol. Ito barangay, Gundawa, sa Pagod, Pino. Go ahead, Kat. Idol, kaya kaplawa man si belated happy birthday. Dito ako na kamal. Iti 25. Wan, umadeo ka garage radyo. Jo. Kasi kasama ka, Idol, na budlak amin na kandidato na utusan sa mabigat. One. O, Idol, lang naman po si Barangay Rizal Saguday, Idol, na idadawuluan ni Kasinsin ko ni Makaraga. Barangay kasi Makario Carbonel, Idol. Okay. Kasi Kasinsin ko nga tumaray na tagawan ni Ali Urbano. Kini akay ko mga Armisticio Cortez. Mabalinti at request. One. At ibang ano yun na daw, yung maulawak mo rin kasi niya po iti election. One. O sige, agurayak ko na dejay. Okay. Piligaran kayo itong salamat. Okay, thank you so much, Mat. Kang kakat, dajiti ringtone ko ngamin balong. Pasensya ka, no? Dajiti napili nga ringtone. Taol ti aso. Good PM mga idol. Pa-request man, dajiti resuan. Tasagot ko man. Kina anak ko, kanapukok, kenta asawa. Kastamat aming nga kabarang kayak. Tinag-text ni Irene Manuel of Rizaluna, Cordon. May sabay. Naimbag nga aldaw mo, Sir June and JM, ikanda man, tigun taway nga mang kablaaw, kiniinang ko nga Milagros, baby korkuwera, iti Ranyag Ramon, kaya nakanumot ti mga ginagan na, dito yung station nyo, sir. Kaya pa'y kablaawan nyo man paisuna, taag birthday into no November 3. Agyaman launay, sir. Kaya siyak dito ni Ella nga anak na. Ayun. Ella nga anak ni Mila Corcuera. Dapat iti tumutawag nga may isa. Okay, kanta iti kundaway. Good afternoon. Well, ako kabit speaker ko. Pasensya, dito yung unit ko. Okay, kapsutan nyo nga rin. Diyay radyo tap numading ag-feedback. Adayon, sir. Ay, ni ko atoy. Eli boy. Eli boy. Eli boy. Correct. Sino mo tinapigsa dita? Ay, ni Daki, sir. Okay nga ron. Amo tayo latan. Pwede, nalabaga. Sir, pagkablaw man. Sige nga ron. Go ahead. Gaputa. Sakpay man ti amin, sir. Muna man ti amin. Kablaw man dati siya rin nagtatangal daw. Di birthday ko nata, sir. Wow. Diyos ko regalwa mo tapagbagim ang arod. Madabas ka, nagluto. Tapos ag-thank you ka mo ala tabagbagim. Ana? Man, aming ka friend ko. Tawagan Correct. ko. Oo. Agkablaw man, sir. Go ahead.
Muna nga kablawak ni Ma'am nga Pisang Heron. Wan. Ni Richard nga Heron, ni Manong Elpidio nga Heron, ni Kumari ka ni Jemo Gayam Abroad. Pimanawan ni Kumari Nelly, adi Jayan. Kaya adito agbibuya tatanga man na rimaan. Wan. Dagat ni Fatima, ni LB. Ah. Ni LB, ni Fatima. Gusto sir, pa-request lang. Ayos lang ka ta birthday mo kag ngarod o na kaya doon i-announce mo ti voters list dito ang batali kumakot. Pati asa, sir. O sige ngarod. Adya laang. Di man, request na kita ka naman happy birthday song. Okay, happy birthday song. Okay, sige ngarod. Tira man. Okay. Thank you, Kabsat. Ellie Boy. Ayan, iti ang batali, Ramon Isabela, and he is requesting po for a song for his birthday. Kada jay kuaman da jay medyo gaputa naragsak isuna kontraan taman iti may nga naliday apas pasamak. Kantaan tati naliday. Sa din naman tayo mo ito tayo boy. Sabi ko mahata naragsak ka. Di pa nag-celebrate mo di birthday mo. Happy birthday. Happy birthday, Ellie boy. Ayan, kumusta po sa inyong dalawa? Pwede po bang mag-request? Minamahal kita. Wala na from Agnes and Phil Adventures, California, USA. Nabasa ko, unfortunately, ang tambot mo dito, minamahal kita. Hello, Sir June and ating GM, Antonio Castillo Jr. at Villa Marcos Ramon Isabela. Ayan. Alan Emma Lynn, natin nabasa mo din. Dimandante kung kana na. Yan na yata, no chat. Good noon, greet ko nga po sina Allen Simon Matic, Dimandante at Almer Justin. Pakikanta po yung nagkulit na ringtone mo. Ajita mo kanya ka. Okay, alaan tapos. Ito yung apasong batang tapay. Hello, good afternoon. Agor ka. Hello? Yes. Kabalimod lamang ka ba? Puta ka Oscar Smith dito. Okay nga, Rod. Oy, karuba. Okay, karo ba? Kanayon nga, buya kanya kayo karuba. One. Ay, o ba nila sa madlawak? Madlawak kayo man itinaragsagal daw yaw. One. Kaya madlawak man ni madre ko taunig ta balay. Parwaram. Pambaray? Parwaram. Mabayin ka no. Okay, ano pa? Madlawak kung pwede katsat ko lang ito yung babae. Nga ni manang kumakes, lugar mo. Aha. Kaya hindi ka sa tikin, mabali nagkristis na ta karuba? One, agtis ka lang tayo kukuto na ta. Hello, karuba? Ana? Atay man si Anugot. Si Anugot. Okay, pangisagot ang mga kandidato. Invalid at karuba. Apay. Tubalay ko kasi dapay kaya tin masidek. Ay, apay nga. Ay, takas dyan ti pasamak. Hamoy butos. Awan, talaga invalid. Okay nga, Rod. Adya lang nga, Rod. Uwin nga po. Uwin karuba. Si Si Anugot ka no balong. Thank you so much for calling. JC. Dapat nag-request ko tate Ano man natin? Nalipatak tuluyan. Medyo lumakay ka mo itong balong. Si Siwet, nalpas na dito yung oras sa sana ya. Aji, ano aji?
Uncle Berting kung wala toy. Oh. Awan niya di sa bali, kumada jay. Amad. Antap may nakakanta ko, ako, kanayon. Okay, Adi. karon. Ikaw. Ano gutek at dan ayat ko ken ka. Ano gute, kasta akmet ken ka. Amutan day tuya bigidut, tagpadatan anak kasiglo. Naging ayata si Anugo. Anugutek inayat kaket naglabsinga. When biyag ko, kasta matigut gutub ko. Nugasatat aginuray, ingat sitat mawayayaan. Ay biyangtat aginuray. Ay ayaten ka. Kasta akmet ken ka. Kay kayat ka. Agpadatan marikrik na. Nugasatat aginuray, ingasitat mawayayaan. Ay biyangtat aginuray. Kasi kayo ko aguraya. Mga sonata di taga Quirino. Ay ayaten ka. Kasta akmet ken ka. Kay kayat ka. Agpadatan marikrik na. Nugasatat aginuray, ingasitat mawayayaan. Ay biyangtat aginuray. Maulaw, maalilaw, matalimudaw. Gapot eleksyon, adot mapukaw. Disposisyon, panunot kendayaw. Putante kada politiko, amin daag pinpinaliiw to. 5 gasot ken sa ngaribo, kasukat ti masak bayan tayo. Basta tunggal eleksyon, na dumaduma tay apaksyon. Adda agdra mga awan kwartana, adamit tay nakarot pangasna. Luda kami ayos kamlata, pila-pilag para mi jingle na. Ang emiraman da kami lata, intong nagiwaras kay ti kwarta. Ay maulawak, mawanti kukwak. Agpatpat nag-agurayak, alin ka di ikandak kwarta. Intun nagbutosak, maulawak na ulawak. Tukunak, sa baling tuwanagan, inti gusugusa. Ay maulawak no wanti kukwak. Agpatpat nag-agurayak, alin ka din ikandak kwarta. Intun agbutosak, maulawak na ulawak. Tukunak, sa balin tuwanagan, inti gusugusak. Siya sinlungat at maulaw, maalilaw, matalimudaw.
Gapot eleksyon na dut mapukaw, disposisyon panunot kendayaw. Butante kada politiko, amin daag pinpinali iuto. Lima gasot ken sa ngaribo, kasukat ti masak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumaduma tay apaksyon. Adda agdrama nga awan kwartana, adamit tay nakarot pangasna. Nuda kami ayos kamlatta, pila-pilag parami jingle na. Ang emiraman da kami latta, intong nagiwaras kay ti kwarta. Ang emiraman da kami latta, intong nagiwaras kay iti kwarta. And ako na ni Rinaldo Ringkor kat mga idol pa-request man ti panganpon ta adda malagip ko no mga kodeta nga kanta. Wow, sabali man. Okay. Napay ti ko ni Raymond Batarina. Yan, maraming pangal daw yung mga kuya, kablak man amin nga kandidato dito i barangay Malalatan, Alcala, Cagayan. Request man dyan, tagapulot. Tapulot ka naman. Tapulot. Tapulot. Ada kanta nga tapulot. Ayan, pabati po kay Elector Aguilan ng happy birthday ngayon ka naman. Ni Margie Arellano. Ayan, gandang tanghali po kanana ni Melinda Ocampo. Julian Lopez, ng pangal daw yung katropang duo. Kablak mo dito ay barangay Calawez, especially to our kapitan idol. Kanamin niya kagawad, good luck kanya amin nubigat, agyang manak mga idol. Yeah, medyo nagrigat iti kasasaad na kita'y kandidato. Tapirmi nga ako Ika di. No pag-asatan. Ano dikit ko sa UNN. Nagrigat nga talaga ti kasasaad. Di agur uray ka. Iti judgment iti tatao no kaya dakaw no saan. Ika di. And it's very sad to note no tado mga nagbabaunay iti rating mo. Okay lang no, upat kayo lalaban, number 2 ka, wino number 3. Pero na number 4 ka, aki medyo nasakit. Yan, pa-shoutout po kay James, Danica, Kingking at Anika na busy sa cellphone from Niña Domingo. Okay, nga ro, as requested, di ka no panganpon, kada ti man, padasi man ulit nga kantaan baka no nalipata mo, tato yun. Once upon a time, no adatabon, tumarayo to'y ti makipamunpon. Idihan pa'y nga uso ti styrofoam, ipaturay da matukul ti aklon. Those were the days, gayem, mayat pa'y langin, siyam arabi nagadot makipagladingit. Di mo marikrik na iti maulila, taaduda ang makapagrik na ken ka. La 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 tao amang et tilulwa. Diyak mailadawan itiragsa, at lalo no FDD makipagramba. Dagiti agdungdung ay kat mabuwag, tagumgum loong to ti pagpagaan. Umalangugong. Those were the days, gayem, mayat pa'y langin, siyam arabi nagadot makipaglabing. Di mo marikrik na iti maulila, taaduda makipagrik na ken ka. La 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 adot tao amang et tiluluwa.
Aglalo iti nauson iti styrofoam. Makitam iti ragsak no malpastabon. Amin nga agawid ket adda nabungon. No damagimita naggamukam nakipamunpon. Panganpon. Those were the days gayem mayat pa'y langen siyam arabi anagadot makipaglabid di mo marikrik na iti maulila taaduda makipagrik na ken ka la 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 Ngem kelata nagbaliw iti panawen. Iti panawen ti COVID. Apaman amatay kan maikali. Awampay ket ken ka makipagladingiten. Uray kabagyam di dakapay siripen. Those were the days gayem nagligat nga isudlin. Awan pensyonan apakairanutan. Awanan ti igadto sinamit ken adobo. Awan paigit din trabahot musikero. La 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 la. Mga sublyanan tayo kitang hasunata iti panahon iti COVID ano nga talaga mga apaman nga magpogsat ti angas mo kat ikalida kan awampay ti makikita kan yamon di kapay iti nasakit ti jika onda gabuloy awampay umasid kadi nagkasang pasamak ti biag tayo data apo iti kalabas nga tawen lalo di kapigpigsaan na ta awan petek tutungtong tapos angyo ato ti napipintas iti nga babae kada lalaki na gugwapo siyempre mo makita ti rupa Naka-face-mask. Bukas na nagtaraki aming nga tao. Di makita mo lang ka, di mata na kayo. Dati, nakakajipilik mata na kasi. Okay, deta kaya at least napadasan tayo deta nga panawen. Adalata di mabalinta yung istorya during those times of COVID. Yung dahil tanga pandemic, isa tiko ako, nang pala umagkaya na. Kaan ka nga, kaan. Puro pangan. Okay, karod. Iti oras, 1:30. Kita subli kami with more songs and more surprises right after the break. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch,
ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao. Okay, katropa, and mga katropa, agsubsubli dito pagayamyo, still with you of course, sa katropang June with katropang JM, dito lang po numero 1 ng programa, at da kami manon, dito 104.9 XFM Santiago, exciting, and exciting nga talaga, di pas pasamak ta, umadado na po, ito nakalukat nga XFM dito Pilipinas, and so to open, dito XFM to Gigaraw, and then XFM Kawayan, yan. Nakatatong XFM. Narod ko na ni Tessie Ancheta, mabalintag request di man na maiwawa ko na nalipatan. Dito nalipatan mi. Okay, at dapat nagijay kaya nagi kabla ito eh.
At di public service nga nag-chat kaya kung na dito agur ka. Sino naman po ang nakapulot ng wallet na naglalaman ng driver's license, national ID at 5,000 pesos cash around Etiague po ng nagmay-ari ni Oscar Lamug Jr. o J.R. Ted Lamug. Siya po yung nadisgrasya around Etiague po kagabi at nawalan ng malay. Sana po may makakita at may isauli. Paki-message po. Salamat po. Ano ba ni Marilu Ted Duldulaw? Oh, okay. Nabasatan. At least nabasatan. So, kadagay nakapidot iti wallet na nadisgrasya lang nga ro din nalata yung wallet na mo. Ano na? Oh, napay. Kadagay pangablao dito ay kuna ni Jenny Agustin ng Bagamalam watching from Macau. Pa-request po ng Larawang Kupas. And of course, Jan May Libed. Hello, kamusta kayon? From Pedro Libed and Ray Ramos. Request na kano, the Jai Cactus mo. Cactus. Tessie Ancheta, mabalintang request si Idol. Ay, nalpas dito tatay nga nabasa ko. Maiwawa. Request ka no, di maiwawa. Awan, hantang nga na-practice, di maiwawa. Ayan, shout out kay Ma'am Emmy Rose. Basilio Vergado ng Toyota Isabela. Ayan, nanonood siya ngayon. Ayan. I want daw dawatin kano ni... Ayan, nag-uusap na sila ni Kuya Jerwin. Okay. Fortuner. Kita aman lang ngayon. Ayan. Bigyan mo ma'am ng maraming freebies ha. Si Kuya Jerwin. Ayan. Yung hindi mo binigay na freebies kay John Mark, ibigay mo kay Jerwin. O kaya the other way around, yung mga freebies si Jerwin, ibigay mo kay John Mark. Oo. Kagaya ng tunyo cover, ganun. Awanan. Mahal kasi yung ganun eh. Ano tawag? Tunyo cover. Yeah, tunyo cover. Para sa Raze, ayan. Yan, thank you so much Ma'am Emmy Vergado. Yan, sa mga gusto pong maglabas ng sakyan, Toyota, syempre. Japan, Toyota. Or you may get in touch with us. Yes. Dahil marami po kaming kakilala. Bangko, mga bank managers na pwedeng magbigay ng napakagandang presyo sa inyo. Awan porsyento mi apon. Awan. Tahami masapol. Unay. Di ka din? Ang kami nga tumatawat, abo, 80% no, gumatang kay tilugan. Basta si kami mangyal si Dag, tahami masapol, te, kwarta. Unay. Simple laeng, okay. Anapay, di kantaan ta nga rod. Konformita. Okay nga rod, dati man, awan na kita request ito ni Larawang Kupas, wala. Sa isang larawang kupas. Ano ba ito? Tagalog. Mo. J Brothers aja, di ba? J Brothers ba? Larawang kupas. J Brothers kat kwa. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Abalos aja, yung J I won. T. Jerome Abalos ko kat kwa. Para sa'yo lamang ang puso ko. Nandiyan natin yun. Okay, sa may new. Tumira ka nga ro, dito may sapay nga Abalos. Ano na yun? Para sa'yo. Para sa'yo. Ba't wala? Wala naman sa'yo. Sabi mo, para sa Sa kanya. retros, 60s, gano'n. Yun na retro na nga yun. Para sa imo, gidwa, mandong. Sabi sa imo. Baka sa iba. Baka sa iba. Para sa imo. Para sa'yo lamang. Wala. Aglalawak barong ay. Yan yan. Ba't wala? Sa'yo. Meron noon yun eh. Okay, pero ka mga rod. Okay, may busan tati orasin ka, bibiro ka. Hindi ko kasi alam kung saan mo nilagay yung folder na yun. Para sa'yo lamang. Awan tikot ng rodente, basahin mo. Ayan, na yung pagkamalang karuba watching from Macau po. Paregas po ng Larawang Kupas. Ay, so ato eh. So, dito na dyan, request yung Larawang Mabalintag request. Maiwawa. Okay, let's do another thing. Ay, ang alam ko nandyan yun. Awan na talaga. Awan. Sumis
Sumisigaw ang puso ko. Atalatan, sumisigaw ti kanta mo. Okay. Naduan sa dete. Kadua na pa yaji ko ida aja. Kanta di Ini mandi Kani ko yang Joseph Naka-plus to talaga. Nang dumating ka sa buhay ko, ako'y walang pag-ibig sa'yo. Ang tanging nalalamay gaganda ang buhay ko, pagkat nasilaw sa pangako mo. Ayokong balikan ang dusang iniwan, isinusumpa ko ang kahirapan. Gagawin ang lahat upang magtagumpay, pagkat may pangako sa buhay. Ngunit ano ang nangyari? Bakit nagkaganon? Panahoy dumaan, ni isang pangako'y walang natuloy. Sinisi kita at ika'y lumayo, dinamdam ng labis ang mga sinabi ko. Sumisigaw ang puso ko nang mawala ka, sumibol ang pag-ibig na nooy wala. Hindi ko malaman ang aking gagawin, magbalik ka lamang, kita'y mamahalin. Kung ano mo, dito Standard key lang. ayokong balikan ang dusang iniwan. Isinusumpa ko ang kahirapan, gagawin ang lahat upang magtagumpay, pagkat may pangako sa buhay. Ngunit ano ang nangyari? Bakit nagkaganon? Panahoy dumaan, ni isang pangako'y walang natuloy. Sinisi kita at ika'y lumayo, dinamdam ng labis ang mga sinabi ko. Sumisigaw ang puso ko nang mawala ka, sumibol ang pag-ibig na nooy wala. Hindi ko malaman ang aking gagawin, magbalik ka lamang, kita'y mamahalin. Sumisigaw ang puso ko nang mawala ka, sumibol ang pag-ibig na nooy wala. Hindi ko malaman ang aking gagawin, magbalik ka lamang, kita'y mamahalin. Mayat sana kita nga banat. Okay, kahit ka na pakilapay ati kumansyon ni John Mark. So nga kita anteman, awan dita kinita ko, hindi jayin. Awan, wala tumi kami. Okay, nalpasan di panagbasa mi ti messages tao mo ti ag-messagean. Impampaminsan yung mga mintatayan. Nangay, awan
basahin men. Anyway, di kito tapay hami nga nabasa po nga mensahes yo. Please feel free to send it again. Dito po comment section sa XFM. Tanging sa'yo nga yan. So kaya mata niya, tanging sa'yo. Ano dyan, pa kami Para sa'yo. Sumol lang. Okay, Liam Bermudez. Happy Sunday, Karuba. Pa-request man. Katuba. Katropa sa Karuba. Katuba ko na ni Liam. Kakaiba. Pagkas naman tayo, ayaton ka. Para kang lakay ko nga awanan ni Norma Bermudez, madama na kabuya, Karuba, o Rayak, request ko, sir. Raya, medyo na traffic lang basit. Sa bali pa ilati kansyon ni Jan mga katoy. Para sa'yo ka no. Inuulaw na nga Iso pa yan. pero Tanging sa'yo mga MTD. para sa'yo. Sino nagkantatan? J Brothers. Made. Jerome Abalos. Abalos. Noon, okay saya, parang walang hanggan. Sa tuwing magkasama, dulot mo ay ligaya. Kapag kayakap ka, wala nang pangangamba. Tamis ng halik, laging nadarama. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man. Para sa'yo lamang ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas. Para sa'yo lamang, mahal. Ngayon, wala ka na, lahat ay nagbago.